Vi sutra idete u Ameriku, potpuno logično Clinton fondacija pravi svoju konferenciju u vreme kad je pola sveta u Americi, kad je generalno zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija. S njihove strane potpuno logično. Ja vas pitam kao predsjednika vlade Srbije, otkud vi na konvenciji fondacije bivšeg predsjednika Clintona i sadašnjeg predsjedničkog kandidata? Za razliku od vaših zavereničkih teorija i mnogih u našoj javnosti, ja imam vrlo precizan i jasan stav. Jer znate, u našoj zemlji šta god da se desi, nikad ništa nije dobro. Što, hoćete da idete u sukob sa Hillary Clinton? Hoćete vi da se opredeljujete? Hoćete li da... To nismo radili. A ja vas pitam, hoćete li da mi imamo dobre odnose sa budućim predsjednikom Amerike, bilo ko to da bude, ili ćete da imamo loše odnose? Ili ćete da mi pričate šta je bilo od Kulina Bana do danas i šta bi trebalo se uradi? Pa ja mislim da je moj posao da napravim najbolje moguće odnose. Hoćete da vam kažem da, ne znam, gospodin Blair i gospođa Blair, koje poznajem, a koji su takođe učestvovali u donošenju odluka da NATO napadne Srbiju, su u najboljim mogućim prijateljskim odnosima sa porodicom Clinton. Hoću li ja to da pustim negde, da padne u vodu, ili da to iskoristim u ime Srbije? Jeste neobično da vi, ne samo zbog toga što stoji, kako ih mi pamtimo, 99. i Clintone i Blairove, ali oni u svojim zemljama imaju sve slabije podrške i u tom trenutku vi pravite s njima partnerstvo. Pa zato što sam pametan. Pa zato što sam pametan. Ljubi ga majka! Ljubi ga majka!